Dopo aver orientato la competenza per la scuola, la riforma delle scuole primarie e della scuola alta fece la provincia di Bolzano l'ultimo var per modernizzare il sistema formativo, la reorganizzazione dell'amministrazione scolastica. I contenuti della scuola stessa ne vengono nie mudati. Particolars de questa unificazione Jonic presenté in quei dal presidente della provincia Luis Durnwalder, de brieda con gli assessores per la scuola Florian Musner, Sabina Kasler-Tamur und Christian Tomasini. Wir haben im Jahr 1996 Zuständigkeiten von Seiten des Staates im Bereich der Schule bekommen und der Ausbildung. Und es ist ganz klar, dass wir die auch wahrnehmen müssen. Und deswegen haben wir 2008 eine entsprechende Schulreform gemacht für die Unterstufe und jetzt 2010 eine Schulreform für die Oberstufe. Als wir das Gesetz verabschiedet haben, hat der Südtiroler Landtag einen einstimmigen Beschlussantrag genehmigt, wo er eben gesagt hat, wir müssen innerhalb kürzester Zeit einen sogenannten Organisationsplan, was die Verwaltung anbelangt, die Vereinfachung der Prozeduren und so weiter, die Verwaltungsabläufe. Und das haben wir jetzt getan, vor allem in der Form, dass wir gesagt haben, wir möchten 4 Abteilungen, wenn wir sie als solche bezeichnen wollen. Das heißt einerseits das Pädagogische Institut, das Schulamt, das sind vor allem die Staatsschulen, dann das Musikinstitut und die Berufsausbildung in einen Verwaltungsbereich hineingeben. Und zwar einen Verwaltungsbereich für jede einzelne Volksgruppe. Das haben wir getan. Auf diese Art und Weise können wir sicher Kosten einsparen, Personal einsparen, die Prozeduren vereinheitlichen, ohne die Qualität dadurch zu verschlechtern. Im Gegenteil, wir müssen die Qualität verbessern. In Kinamor fova l'amministrazione della formazione spartì su 4 assessores, 6 dipartiments con le tendenze, la repartizione si passa a designa d'ufficis provinciali con saurapro 3 istituti pedagogici e 2 istituti per l'educazione musicale. Zang vanno semplificare questa struttura con un modello unitario per le 3 gruppi da Rugneda. Con il citato, che da s'arreste muss un modè alle assessori la ding porta la visione sul snaiz de modevelk. Ma muss magari dire che per quel che riguarda la questione della scuola professionale artigiaita, che caso passasse a quella della scuola d'arte. Il non mi intendere dal de una scuola che passasse di più ad come questa dove. E penso che il loyal de stat scuoleis che al momento poi il sicurezza a FEGI ti dà la possibilità della formazione, dell'istruzione della scuola d'arte che ha anche da Casvers una grande tradizione che dura da passa 100 anni. Per quel che riguarda la scuola di musica, io calpiasa via ai 1 settembre del 2012, io posso dire che la particolarità è pneumonia status rusnedes ora, ma se la scuola di musica passasse all'intendenza, che gli è ududante, poi vai che lange una possibilità per i nostri maestri di fare parte della scuola ladina e la scuola di musica è anche scuola. E per quello penso che fosse la possibilità di avere certe ore da una parte ma anche dall'altra parte della scuola auto e anche scuole elementari. In concret van istituts pedagogics con il 1 gener 2011 tots de mezz schique anys i van integrat il Dipartiment per la formazione. Ai 1 settembre 2011 saran tol quis dipartiments in la scola professionella. Con il 1 settembre 2012 uniran ce istituts per l'educazione musicale amministrat al Dipartiment per la formazione.